ya obabi wo ho NDC ba isisi yi omo create nipa o man problem on say na nipa 10 ne wo ho a e na o man increase na do be 25 okay but say na e ho some vacancy na e den na e da ho na MPP from ba no gufia no mo pa adwuma ye but na vacancy na e den e da ho because of obi selfish interest okay but that's what me can what say Matthias here what me point na say pa e say me cause of ground so no enti omo hu ni say dabi sankrofo yo mo didi aye yi nkrofo ya no mo certificate free yo yi nkrofo ya omo de ye koye yuadu mi ya na no de tie nipa de kom obi atena ko dwa so 8 years ya man position wo Ghana ha 8 years oba ukuni kuruma nipa oboa wo mo omo retain cha ni pena so di ba obi achi say ya samfa ba obi an ye den emra me nyame na meka mo de ekoso glass na ye bie so amo yeah so ko ye ho aduma ai sankrofo na di ba omi achi say ya fa ba omi an ye den emra okay enti o si ahine fo no say say ni pa na odi ba omi achi no e no so person wodi ni party chairman ti na no te party chairman bi eti mu ye campaign edi tia na MP ya o chego wiaso ta oh yes and be party ndi ama emu achiche no se bebire o na so ba fetire wo se na waka no kwatire o mo a sanya ma we na maka ne di wo hina Japan e kodo nti sanya ma no e ma no ko fa be bra ke kwa ne campaign bebire na kwa ka so wonyai na onko da wo ho kam se dia o ken dia na je se o ya predict nti na je se o ya predict no wa predict ko awie abaru die se me ka se me mo ha meti mu predict bebire bat se wo de kwaso ground so dia pe dia wo kan no dia me kan no die se bo me be hu ni kura no a oba made no ebe ketuwa bi na ketuwa bi ebe ya na ni problem bebere bi party no because nyame amwo omo o se no omo go send peace park o se whatever peace park no o mu de akeye ho no ai so say baby wa na until the one say yeah enti o so what ya sansa na wa yeden wasan when you can be better say after election no say percentage no ko boso ekoye 5149 bibi ko boso kakra bi a I am telling you say what we here oba and people for problem because I can't get out and say oba twe ne ho a the majority of the free party yeah yes Alan twe ne ho no me Alan de onyan susanso bia wa PP so no go to abare percentage o ye wa mo bere bia ho chada ko na bi twa no o na me chada ko na bi twa nti me wa asem de me candidate Japan you very influential okay ken ne star na wode nam no ama youth no penase tabia o se baburu bi apaduma yo what I say baburu bi apaduma ye e na kom so de nkrofo obi abedi MC uri pa de ma no ebio omo no na na do kwa ku for the time MC for ne MMDC for no mo kono oba bi se de twom ka 5000 yeah 50 million obi di MC uri ka 50 million sa no mo kan de but me nim say ye no kre say nye no omo na be kai no bi na kai omo na be kai na make say sa no mo who MC u twen ka 5000 a month na MC no sabe okwo radio station so ko kasa no be systematic to one tinwe fui na oba no wa nti wantia no omo so ko ekọ programs no suna ne ye frɛ no radio MC enti mi wa no ni pa be sha tare kama asi abonte be die woni mu no a problem yeah na omo hu say denti na sese ye masa nkrofo no kwan na ma ma asambe den ebedi ye so okay na another campaign nam fam kakra secret Sompa for ye beka mo nko no wi ni ye break my na do ko akufu ado eye oye bawumia ye ne vice president yeah and people history be see that say vice president aba be ye flag bearer e dey ma party be see that because they see say omo de bawumia ba eye the same akufu ado no mo de ba okay but so what I say omo say omo de bawumia ba eye akufu ado na no ma sa de ba so no hye na se because only na ye don't talk something I was say me na ye aduan me was experience my vice president 8 years
mbata what you say na say me ne wo no boss ye adwuma 8 years enko na esu no bi wo mu kakra wom so bia wona adwen de bet kakra ye den ewom enti amanfo e ka che ne say na do kwa kufa do man nipa ba ko pe reshuffle ye wa betrase 8 years e be ka fe ama abato akora wi afira so ko reshuffle enti omu se ba omi aso ba ahwe ya sa agrofo na no budi na chi no omoa na be se me maintain omu seat okay me mo example go here me show my for me wi ameka se bi ko nkraza no fo na omu seat pa ye omu dia ye ambi before dia o fi so omu creating nkraza north district no na seat no andisi me ho da but with him eduruba bi a party for no creative problem ade to mu ekutia o man kasa o mu candidate o mu de ko election no e fa tigeti na amali lusui e ma sit ko di NDC ho enti na no sagro for kra na so o mu kasa sagro for na di ba obi echi enti se ba omi aba then the test ba omi aba ya flag bearer only influence e wo represent delegates no so okay o influence o mu so mbata what you say yeah enti ye ba tire o mu say se o mu person o mu say de ma ye di a de mu adi no omo man ni yede enko na de aka na omo yede omo mo ban ye nya sa so on pese party no nya akoma toye mu na e baka made a enye we ye se elmo MPP problem nya personality enye se ba wo mia obre ne ho ase enye se kanere Japan o kana obi kana se prepare che se wonye no nche se wonye papa se bi obi di bo no o ya de enye na o ka tere o wi a ene kwa de ye uso bi wo kana sem wo ka tere o wi a wa firi mu bo bi so ha on ka obesere but now any part of ka enye okay but enye no na yesu the issue is what I say issue no ene say omo so problem me wo party no mu no omo solve okay na emwa omo enye saa omo beto ba na wie na mbom no akira asem no ya say kolewe de bono no wase den donga no di obetu o na akira asem oh dia systematic na let's okay wase asem ni so beko but akira asem no okay eno ni asem after lesson no what next mate me da say shagi no mame nko sof mame otutu otu ho no mo sof mame Obaya yo what for grounds kakra on kakra edi mani atwampe beku kakra na de tie ne se me die ebeya afutuo tie se dwampodua isa de wase se kwekwo no kokwo wo ho dwampodua so wo ho wo ni na wo ho okay de tie ne se esese Ghana 40 mawufo titiru mabunu no wo mu na sebi mpanyi to sen wura wo mu de mu okay de esese wo mu de hye wo mu tirimu se wo kwa akoto ba and know yourself say you have an uwa manyokuo bi say bia wotai yewura Kennedy achi ana say wotai yewura Bawumi achi na wo koto ba ni wia hu say we Ghana ni you see let's put Ghana first this emabunu no wo no they defend their political party more than their country okay it shouldn't be so okay. So politics of vengeance and revenge and ye woman and unti na sebi funtu na fu denchemfu Bawumia any yewra ayi Japo Kennedy nya funtu na fu denchemfu ye fu pamwa de we senti ni kwa se kokko ye twema mentwe bia yeah hwe yenyai na ye mu bi nsantwerefo afa yenyai sa sensationalism journalism no okay ye kokko tena mframa mu na afa nsem bia ye ka bia minim sensationalism ne kosunya ye de I don't know enti ebe wie chi na fe tutum papa mu ene ye de be ye ntamo media ntina mka se mi twani tie ye sundua asem na meka tie hwe Zambia sahefa na ye journalist bin century ena kotena yisu sa obaya ena nani ko na no koyi ni ka okoka asem bi ekuru ni dane butu yi koya research hwade okay enu nti mesre se sensationalism journalist fua won mo ba no wo mo hwe ye ano kasa no ya wo pese wo chese ye wo power nti de ebe ka no yes ebetimi asai niema tia nti mesre se won mo hwe ni ye pa politics of vengeance and some relevancy they shouldn't raise it politics and of vengeance and revenge affair so and simply when no relevancy and you can say one side on that ne gina sadie ne so akoma ho semwa ba mesre Ghana de
eye omanya every tentene de ye we asundue ye boho be ba besi sabre enti mesere se wono mo hwe na afa so no kosem se wo babunu hwe se si ate bi a wo mu obi o ha wo si asemasi de mene ne firi kuro ba akoso ne mo fa kura no me so akura ani mu no enu nti na me koto Obama no ne mumu won hwese nipa no woni mene de every tete nanso de oto aba ne ma no obeba abaye no wo mo hwese ade no so hu ena ye amabunu wo mo ndwene didi da anya didi preko de atie ne se ye amabunu mesere se wo mo madwen no wo mo samfra dwen no kura ene sania de na wo gie ya se Saturday dia wo mo kwa kotui wo gie se ne botomu a ene de asha se kura of mame wo nya sa professor se yo enso wo nwini se enye de se si a meje ne de me de ko ene mom dache nipa na wo ba no wo ba won si ye nwinta so wo ye mabunu mu ya wo de da so breye ana this is what the youth must know. Okay, when they say mabunu ni eye sha mabunu no kosam sa mun sanfre mo adwene mu na munyai enne mese munwene dache tie dache ne hia enye ne ya media asema meka ne se yewura Kennedy na asema yoba ya wo dia to bedwa sra dai ye twetwenyen wo mu na daso yi yewura ayi bawumia ai you see akwa di say nipa mienu no ho ene ye sha ye hwehye pono no so a wo mu pempen so enye sa okay media what I'm telling everybody ne say ye Kennedy o say ye bawumi o me say MPP na yi sama nyoko no ankasa no wo mu chiche dodo mesre mu chiche MPP amanyoku atitira ni ntini akuku dambe de hyase na abesi moso mesre munya isa ni mu chiche no enti se wutai Kennedy achi a wo kan asem no asabi nkoka de wo sempane na akotwi ba umi asusu nipa eno na afa ekotwi ni wie na afa wo ni na edi ho no beba no mu sabu ye funtumfu na fu de nchemfu ye fun kromu ade MPP ba akopɛ ba umi na ba fampa ye ta na chi de wo ba ba ye be ye na Kennedy wo hina Japan akompre ko ni atompoma wo so ba de wo so ba be ye na fampa ye ta na chi ye koye ne sa ebebua na politics of revenge and nsema any relevancy enfiri ho tietia se ko de wo kasa fa peace asodwe ene ehia na memenda obetimi agiska no so of mama obetimi agiska no me metimi agisa me tu bia meje ba me ntoma wa tietia se because I man sika ana se ebisi wa asen south scan dey so pia me pa opa obeje but ontoma you know no the naga of mama making but I think say ne kwanso ano no but say no kana ka me hwesenka ebe kwama MPP Ken ne bawumia communicators no now supporters mo so a omo toto ayampia e de mo ho no okay sabe yes adrefo de ye de ebehuru na be ye ye be na mom na kwatena omo betena vidikase no so a omo di omo ho atam e kan nsam a intera me ka say after election no de die no na ye issue no ba what I say enti say mom onida wa ma sense of mameka no no mo tell radio no so omunya platform no omukọ afiefiem na oman kansam a ebesem kunai amomu patina ya akono a na omukọ toto buo no baba akenzu after election no omani brebabiri kurumani ame amoma 8 years mate ebisias of mame otitio na ote ne nka no mame nko atagemfo ahono mo na fe ata oba mini ata papa bi ai mini ya me ai unu anu makabi o mini anu ankisha go ebetena se oba me ma etiefo nyina ajo for god and country ye bia menyankopon ne ye bi nso amomman no kre mini anu makasa shagi akasa is of mama akasa na said ye oba shagi na wo kire no ba bi o amene ne nya adwe se ye de ba omi aba kamya ko se de nanado na aba. It is never true. Obiane na DS, obiane na adwo de bewra ne oman. Shagi betena se be president. Oso be bi won no nya adwe nti no. Won no ye producer yi. E bi pa kwara se bi o kro de mawa omfa. Enti awre de me pa se saha ground so mo other side no e de ye campaign say
Okay. Anyway, but and it is sana me chiro no yes. It is obiane na edi obiane na yi asa na nado abe ne de ko. Ba omi abe no nkyerese se be de na wona nado adwin mu no na odi ba bebu o man. Ebi so kra no ana ebia na nado kra ye bibia o peso o try so obetulufo. No correct. Ento obiane na yi. Ento mo kasa no munya yi. Omunya yi na ye ataje mfo na ka hwe. Tony Blair. Tony Blair. Atone lazo. Me so me ka bi no. Me so me cha madwe kakra dom. Nipa num na ejina. Na mum yenu na esi ehun se emu aye hye. Fear delegate and save your money or save your life. Okay. Bravo. Sir John Delate. Aye. Mami mi nkotu no. Eti de end gigi o man go say kan me de aba de delegate de misro mu. Last minute e betimi aba se kuku obekom na ba bia ni da so ni no na mo afiri ho aba. Enti I think so mo mienu ni nyina no se de nipa no so se mienu no na emu aye hye no mo nyina mo se fata. Na mo party no se we eye within the party. Enti mo masumdue ni pale nya adwuma. After election no nipa no mu yo obakida franka mu o mumisa mo say after that no Ghana for there mo de ne ba no eno na ye Ghana for favorite na tumi kese no na mo kope dia mo de ne baba no Ghana for ombegina tum no mo ahwe no ene ni policies ideas ene no mo be am mo to abanama no ama konwa kese na bedi mo ho ana enti think say we no party ma ya adikro mu ade kokoma dede ma munyina krobofo ma ento mo masumdwe nya adwuma na mpaibo sunkom na ya me yadwa memeda se Kennedy na befo se ba omia o se Japan biem so ka ho se hwanye oni nyina mu no ye hu se eye party ma na kese pa no do mo anim ento mo ma adwebro ni asumdwe ni kasade enya adwuma nya sa na mo kekọ mo ho wie na 2028 no kese ni mu no ho na ya asem no o mama nkabo mu ama after we no hwan na wobo hwan na odi hwan achi ama kese no mo akwa akopɛ enti media anwumre yi ofuto kakram de ma omunyina no so omunyina ye party ma enti omo masumdue ana adwobranya adwuma na omunyi de omususu se Ghana for bagina tum no na 2028 no tumi no mo pɛ no se hono na so enti nyame nko mo se se ema no ye wa badaye oba bia isofoma me otutu on de futuo ma tar no so futuo chase madie munya yo bibia mu ya kama bibia ne ya ase bi na chase ye papa nyesa but so you know move just cracking me ma ya bibia ne anyese bia abadaye ye ni abadaye o I say election dey wo kwa senator ni wo ha yo be ka kire o me kan se mu ni abadaye but me pa say o kan say ye we a na me di ka sha say but enya dwinche wa wo TV a wo o ma ni mienu nyina se mo ka ye so Facebook obi bo so ma me aba so say that's all o man penny trend o so ma me o se de wa kan no ana no na me ka bi to say sa futu no nkwa matoni mu I say eno na omutufu no what I say eno na omutufu I say kwa matoni mu party no party ba ko party ni ya ba ko na wonti medi matam MS 777 yo umfa umegu me hufi wa bonte na after say ye wie no what I be catch them say me say mara enu na di problem be bre o mo no o na be dem tere no enu na di problem be bre o mo no enu say o mo hweye no o mo hweye no mo ni na ho na kasantwi kasayawo bi mo mo ka sebe obi tim kasa se obi adwen kora ye bie so a na what has any pass ye bie na bie politics o I had me ba ta what has yeah se ni ba ni bo bie ye bie na adwen so no o ba afa o ba ye ni pa no na se na adwen ye bie so da bie ni to what them on the become so what has yes o mo ye very careful yeah na o mo hwe o mo kasa na o mo niam yie because at the end of the day o mo ye de nipa ba ko okay and be ba na me ni ko me ka me wuni a kaki na ka me yiri me run meet nga why ka be fucking and I'm so na only say Dr. Laji Mahmoud ben o ne running mate and the force and the force no papa no ka se mante mama nko Tony Blair why di say na wo hwe ataje mfo ai de na wo fa oh no I probably for me be opportunity okay Tony my ejo so ba cho ho ye de amede me nko ache me ho ade ye de radiase
medical ni mabedwafo ya bobo so a nsem o maka nyina no ansa ne be sha ase no ho asem ka so utie bi tie pa o so ho asem ka me patcho bona to fa kakra na be medical menu yi shagi ka sembia na openti picture bi asif se nipa enam omuso ananu nkuku ba mpipi afa wana onya akwanya besom won pipi abamu omuni ye niam ba ko mienu omanye ni ye sa nkrofo na di doctor achi enu nti ka koye se doctor woni a na se sa nkrofo na bum na doctor no be ya adwuma okay nti o ma mfanto hu bi se nkranza north oko nkranza north a chama ya owo nkranza north nini ebi a oyeye okay ama ye lusu si to nkranza north ono no se utie shagi de no a mentwa wa no o se grounds de watete de nkofo e kan no some nkofo ma ha o shagi mom na ka so ono ne producer nti ono ka mo monye sa aha o ka ma nkofo nsem a mo no because shagi na be ka mo okay nti de yi ano na shagi mom na ese me address de o ka na me bo nti tony yi ano ma tony ye de say ma o say o kan kraza no for chairman o say man kan kraza no chairman de asem wa na say kraza no for no mo the same issue okay what I say ni pe bi mo edu we no mo problem je never mo be edu attend o yes okay je yes o ti anti o ye na se je yi ka say executive no bimo good o say executive Techiman no for nso ya lusu ato aso mienu se na lusu nkranza no for mienu no but Techiman no for bet chama betra ha na no so kasama candidate foforo ya ba omi o ba no kasama ken enra aha ba Techiman no so ya lusu mienu okay ba ni de minu ya tete da bonten na no nka ho bi bet na se nka o kan ha se na ka ho ya de o tete ne nka ho me pesa atiefuo ne ahwefo hu se nipa la ya huru bebre ansu die papa Kennedy achi ya papa nsoma kire me obaya bono ahafo regional minister obaya minister for land and natural resources obaya ambassador odi Kennedy achi Alfred Obeng be CEO of Boss meboa odi Kennedy achi abira o say asare deputy minister for finance odi Kennedy achi abodi jejedu ebe deputy minister for health meboa odi ya papa Kennedy achi and as also bempa we director communication Ghana Gas odi Kennedy achi meboa okay Kennedy yire na nkasa ni nachi Ghana Shippers Authority no e boche baso odi ni kunachi okay anti Charles Bisiu oni Kennedy achi meboa anti line Steven Stella Japan bebre opia lace na kwasi kwatin obey no spokesperson Minister of Education meboa am people me how ni bi posting kura party for the to abati posting amni to abati okay enti se obi person painting picture bi as if say omo ba omiachi no omo kwa na ibenya appointment wo akufu adu aban mu anya no kore empanyimfo ni bi di bi achi na mo bi di do so si bi saa na beye oye dan a bi di be do so asen bi okay ba nyina hu ye ho some people ne call election ene ye di nkuku ba so obi di obi achi nti si enya akwanya akra ba aban mu biem na se panyina a ye de ne call na anu no na di animu a omo di na chi omo a na ba be dwen aba panyina ne de o ka wo ya me de e be den ye ne wa ya dwen ebe den no waka kire se panyina na anu no ye minister o se me de o kandini na de ne call na anu mi hu funso bia wo ne ho anti mi susu se na adwen ni nim de no ye ma na kwanya na so be di mampanyina obebo Ghana okay o se ya mfonso enam se ono na kire na adwen se obedi doctor achi but obi di Kanachi de normal mewa obi di o Kanachi a ene de okay but obi di bo mi achi de a almost all deputy finance ministers nyina di Kennedy achi mewa yeah sana okay but ene de mbone ene de papa mewa se ene de papa ene de mi nua kwa bonten wante o
because any day you're okay. Don't mention what did actually any Ekoye. Say deputy finance minister think you know the Kennedy any Ekoye is Arab Zoka. Oh, let's be fair. What you say, let's be fair because we had the coalition and Panin Fono, Obia or Nadrin, Obia Bepese, Mimi Susu say Nipa Sumasi, Bombay or Candinia, when Susu say, once I constitution in Mra. Na NTM she be an idea. But at least yeah balance yama from fono and can me union at the ente. Yeah, Tifa Koni and Tifa Kodi and say yes I have okay 20 years so we are no men in a year they hold na best Shaggy wo bibikana oh that be I say sabe afuto de obitu apa na fa anambwa okay the akoso grounds no tambia no atani paprato a o hwe negative side no ya manfo ka no negative na wapɛ na why the why hu adwuma enti wo no waba no una wo be kira me hu se bi a sese kura se wa chechire mpa bi nipa bi negative so be the doctor achi no wanya appointment akufu adu aban mo oh no problem dem tell say the manfo can say oh say the main problem no mo won say e wo san ka e bi anka obudi kan koto constituency election na constituency executives no whatever no na manfo adwini so beto ni na kra e den awie but now no manfo e preach news wa bontin say omo pese omo maintain but oh me we na one of we me me come why oduma amanyoku a ye de mara na ye di obi adwen ye no ne di osusu no ene di ye ebo abura na ana party ni consulchi no faba bibi wo hayas ana the first time ye bi ni ana you see say what ya bontin antini e ma bi ase ya Yelusu 1996 near say 2000 premiers to 2098 triba ni mu about 2 years to say the ni this was the first time I hear bi and also boy medical for win 2000 election until the mutu say obi catch now say I say bibi sonko bi ni yakofa ba enya de foforo your constitution they say ye betumi ayesa and that is no so di tum ana ye wo ya I don't just obi an election and as okay so be gangi up na all the candidate bi aba na owia eno abone de ho ban a party fo na e wo famu no omo wi obi omo kura be ko election police station for ne be ko election yeah constituency for be ko region for be ko obi a be ko election ti e den na obi ko bo obi de ho ban na obi and we bu bia no e ade ase enka de ye koye hu okay no bia nka ho in fact then tinye say elected Dr. Mahmoud Bawumia and any other candidate anu mom na ye focus because ye wie na yakoton di pana Ghana fo nyina yeah ti then ti NS de Dr. Ko me dia me susu say bibia ni wa SS gina so de sesa doctor after all say na no na de ko yi ti then na wa yes no doctor aye bibi boni bia obi nkan kire say why ABCD enti yensesa no enti o hwa de papa nso na why a o free say omo maintain no na enti ne to aba man na no na na yesi yanko tuntia no unless obi wo bibi sonko bi o be kire ebia na ye call election ya di nkukuo de no emabu because election as a tefra hwe ase o anaya ebutu wa ni nkukuo a udi nkunim ana say doctor mbomu na anya ne nioma ye ebi kra timika so economic management whatever and because of that into a manage Ghana economy as a vice president mi hihye bone ma Ghana economy eye basa ye je ho approval of parliament apart from Kwabra Japan hwan no nyampi Kennedy Japan no nyampi Branch Japan no nyampi Adutum no nyampi so obi bi mraboni beto anu approve maya no o de babia je ho approve na me kan nti so obi hihya mraboni de beto ani mo parliament and we approve amaye nti wo wie na be ka kire en say ba omi abomu na manage economy ye tiamfo no sin chane amfa o mra ada na wo approve no na nim say nge papa wo approve amaye nti nya ba omi na anya ne how bibi sono and I once one you. I'm peeping your coalition. Obia will roll play papa any the air bonnie. Tia trust any correct, but you say you change candidate no. Yenya bida.
Okay. 92 I say adubu ahenhu sunsanso in 69 year papa. Tia party no be here consistent since 96. Until because of that inti, ya de Kufuor call 96 no nya 39% o. But I didn't call 2000. In fact, I'm pisa na e Ghana nyina 2000 no nya 61. But I didn't about 2000 but money be nya 57%. Ye wie no. Na na do dan kwa Kufuor de ne complainsa. Tia de na ba omi anko ade bi say sesa no. Ni anko fa foforo mra. But on say MPP mu so ye nya obi a why vice president na waba be stand say opese ye nya bida twice kura ye nya ba ko ali mama era bi waba be ye flag bearer say bia why vice president no flag bearer no automatic o election ti ali mama bible lusu ye what you say o mi bible we na ye depending obia no modem obebo Ghana nti bia na MPP for no so e free say abato na ye call ye no se ye call no na me catch you say abato ye call 2024 no nyeba omi na so ne bibi na one so ani ye one people ye call election ye din kukuo obia oro play in fact Canada Japan because say e bin see that say bia yakoto aba because I hwe aba MPP for nyaye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia nyaye ne the NDC for nyaye difference wom na difference say that has been our trend because my culture was 96 in your 61 MPs out of 200 you lose basa by the Kufuor Korean 2000 but say we did say nyama nkoye party no obi ani obet ma convince him say nyama nkoye wo party no nyama koye oko election na lose a eno nkyere say nyama nkoye wo party no mo empanyifo no obi ani wa onwinwi ye ni mpanyifo wo party no mu a wo mu nwinwi ye ni grassroots a wo mu nwinwi say bia edidija ni adade ye ni bi wo sa ba hwe unim say obi nwinwi say edidija obi nwinwi say nyama nkoye Tony say wo to enka bia MPP for ba ye na nkomo ma wo so na me ba obi a ena make say no ka ho no kwa nka ho no your vice president nipa e pre apart from Kwabena Japan why no nka ho oh but omo de say omo ni only Ghana gas as a vice president na why na catch you uni appointment o Ghana uni manpanyin nanam me boana na botre odi on busa question am makwanya ne me ba chochim uni appointment o Ghana gas meaning the entire bone is nipa ba akukura ni wa man appointment o Ghana gas after to na be ma sem na me botre nipa ba akukura ni wa man appointment o Ghana gas but Ghana gas board chair ti ya man akwanya na obo be aduma ma party for me bo a nti say sa nipa ne ka kire ne say bo mi amom na nipa boni ni wa ma party for aduma anye mana wo ye board chair o Ghana gas wa ma obi abi anye odi ano to nchen a Greek minister odi ma Greek minister na cocoa board nko akra ni ma appointment cocoa board nipa do say na ma omo bi o Ghana ha but nipa de ka kire yen say bo mi amom na nipa boni ni because wa ma wa aduma anye Minister of Education odi ma aduma horo agu me say nipa wi school gu fia na ekita certificate e pa de kire do say na party for na e fa om enti so bi ka kire say niema nkoye yes ndi niema nkoye na ba omia na amana nkoye ana se mu no mo aba mu nyina na amana nkoye o de so bo ne bo ba omia that say ada say ye tan ya obi but obeka say na senya Dr. Alhaji Mahmood Bawumia o ye na campaign okojina ba bi say e pa chew se Ghana fo amfa ne bo ne nche no se ebia obi aye bibi wo party ne mu a mo nhwe no so na omo beto entia no anase anything o kire say nti meaning say emonyo o kire say nipa edi na chi ye campaign matasa meti hey ye nipa metimi afum me party foi nti me twa no come on me pese me correct yeah to the na shagi ken say no abi na wo kan da bi ne de ne nko o se nipa edi na chi same thing no kan me di na chi na bi am ne party ni bi mafum no kwan bi so na ka se wo hwe me fum mafum wo so na me dia to abati Bawumia oni a wo hwe okay to no person kire yen say e ma yen hwe yen a edidi na chi ye ho fonso na ne ma ba ko mienu bi a ya nye ni yen fa to abati an ko no de onye e bibia tina me kire say Bawumia enye party ni boni bia okay election ye call yam pipi ni yam toto ye nyoma ye di nkuku yam correct babja yam fonso ba bi hwe ase
yɛn hyehyɛ ne yie baase yɛde soboɔ bɛbɔ baomia abra nipa a pɛsɛ ma ɔma kwanya yi na obiara so ka ban ne ho na mmom yɛnyi ɔmo no deɛ nsi nkyɛn ne yɛmfa soboɔ ne mɔ baomia sanse baomia na odi anim ne deɛ menyɛ sure sɛ party bia me no mienu deɛ yɛbɛka no saa sɛ yɛntimi mfa soboɔ mo no but ebia obi a wato aba na obi a wotie me no ɔwɔ nneɛma bi ɔno nso betimi aka sɛ Dr. Alhaji Mamu Baumia yese wabra na MPP amanyuko ɛwɔ power no ɛnu nti meto aba na tia no na meka sɛ me ha me yɛ youth organizer ebia me yɛ adeɛ baako mienu bi ɛka ho ɛna bi edi nkuku obi police station fo bi yɛ bi Baumia yɛ bi Kennedy yɛ bi bra champion ye nti obia ye opese party no mo obia ye okay ya toto ye nioma ye ne yadi nkuku ma se ye de sobo de bo kandinia no di and they won pene so enya juma because any kwan say ye juma ko se enya juma na waka say kandinia hwa unim ya papa nso ma kire me e wo sunwan ha for traditional seat oni ni nua ma me ba ko papa ba ko ame o kire me akontokwa me di seat na che o se fa boba omia na nso ma kire me di Kennedy achi o ba o se yes yam fa so bo ni ko boba omia mo mo te wale now we are one year fair to the entire MPP party okay what ya nti obia wo de oye ya wanye ni ye obia wo de oye ya wanye ni ye na MPP ya di nkuku ba yo kandini no di animu no and as on Kwa and Yan da Snubi or Sonny Bibia or the election and what would be a good okay young for no sin chain okay young funny powerful from any day Tony Mammy Musa question o di Baumiechi o say and to abano emano a dear na wujina so as a MPP party supporters or more or mutu abano Yamia Dumo Saturday young koto mano a dear na wujina so you see apart from Rollins, young Papa Rollins, obedi adia na official dia mamum. Ghana for nyina who say obi ada na ni so ahye enam ne background team. Apart from no obi ani ho ekeka wa Ghana for ato aba mo adi mampanyi Ghana da. Okay. Obi ani ho. Na do dan kwa Akufo Addo eba foforo. Na yese na ni so ahye okoto aswa woni da. And the third time, no, or Queen Yami Kong. Yamfa Bibia Manyami, or Cochrana started gospel, got a photo of a man. Okay. Young Papa, Professor Mouse. All baffle for all. Not sharing soon in a bind, that be Papa of a hardwing. Bedroom maybe Amaradia me pass from J. Amaradia me yep. Can't afford it to me, man. Young Papa Kufu. Powerful fraud, the gentle Jack, and I do what his style now be, by Umbian near the no, but how about 2000? Nah, Ghana for who said no, Papa, or Brennan was a new soon in a buying, or Bannon them soon up one a try. Ghana for the 2 me man. So we need someone who obia the humanity, obia, we humble, obia, in fact, Otime a shana hoso, be a Ghana for. Nse nipa we brene ho ase nipa we ye boko nipa we wo nimdia soronko ni su ne ban o be so hye no ho so a o be se o chese o se ahohye so de se menu nyina te ase se but e ba na monyo se mu ahohye so no de na o be se o chese no se bi o te se me ne o sei edi nkomo na yebufu a metimi akeka ne ma nyina abum okay what you say metimi obi a ontumi control ne temper obi a on hye ne ho so okay na ya dia Ghana for hwe ne dia to aba e dia yo kandeni and Baumia was sa niama we nyina in fact ope niama ya attribute to a leader Baumia woni nyina adia to so biem oyo obi a wa demonstrate a kire yense say ye mana kwanya so kandeni a obetumi aboa Ghana pija Ghana drubabe in fact party how and say party for the fee say no opportunities are ya ba mu a yenya no ya na sha ti party for the bebrate me bre polling station for the party ni ba mu but adokodoko de ewo mu no omu hu bi okay to Dr. Alhaji Mahmood Baumia share ho bon say every constituency be a my 10 appointment Obaapa Techiman South Yewura Martin Adiemensa Kosa be ye minister
Techiman for you di ho adanse emfa so a party for dodo na nya no wono so se ya won kon kan ho eye du am fi se ke be ko yenim ti se 276 constituencies wa Ghana ye cha appointment am obi a 10 sa dididia ni me nya ahwe no e so bete ndi so obi ka we tu ya adwiri mu a you see obi ani ho a hu ya ban no bai ni se ye be one district one factory mebo a si antumi anwie because I drew by no now mine sika sem no or from into factories say be no yentumi anwie so bia aka kire wo say Ghana sika e de be kwa Greek ye de be kwa health ye de be kwa energy ye kan nyina bom ye de sisi factories de am mine na odada wo ye be hwe ye budget based on mine no akoma sika ya chichem ne de be bia adwuma ne de emfam ye say yenya district bia Ghana ho factory Sakaya unemployment is so better. But you sick some at that time. I'm my acquirement to me and yet. I don't say na abai no nim said factories no eba ebabuayo. But na my ho akwanya say be to me aye ni nyina. Etu yan to me awie ni nyina. Timo bia me kan kire yen say ono de oba obebi aduma ma wo aye. Obebi bia ma shagi aye. But obi de eba otumi me person akọ sika o man wo ene ye che. Enti Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia onye boni bia. I say bra ye woman yesesa no. Na ono nso na ye de kwa kansi a ye tumi gie ne be yefo. Hwe onim. Omampanyin bia be kwa na homegie mu ohani over am obi ono na kwa election no. Okay. Wa share ne so. Yam papa Rollins e ko hand over ma ya papa Kufu no na kwa election. Okay. Kufu e ko hand over ma Professor Mosa no na kwa election. Professor Mosa wie na Nyankopɔ to ne nsafre no. Ana yam papa mama beto aso. President mama e ko hand over the man na do dan kwa Kufu no na kwa election. Na do e ko no o hand over ma President mama no na kwa election. President Mama that hand over the Amma Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia on a coalition. That has been the trend in Ghana. Hey, Tony Blair. Okay. And see, and you're best sano. I trended that. I trended that. Okay. Catch him, Sammy. Because young folk and the Nibian coalition with Kuruma Monini president did that. Okay. Say BSC and all catchers say, where the Agreba first one money bedin kunim. And Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, they don't know what didn't kukuoti and pamono. Every see Ghana that. Tiada na ase ya pese ye paint picture bi say Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia kwa de de no kwa wani nkunim na President Mama no wadi nkukuo wadi mampanya be di nkukuo kura so and this for the call twice and some third time obedi nkunim meboa nti yan pipi di na sesa ti Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia wonim de soronko o sunya hunu soron nipa oni omo coalition Obia ni wa mamuo ade ayeye owo ho suahu se Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia. Obia ni o why you running made for 3 terms, vice president and a presidential candidate for your party. Anti game na your woman or tiasie. In fact, ya papa Kennedy Japan. Nano or no one constituency could say the achu. Ya vanche. Say ka ho ake 89. Nso na say 88 meboa. Nti den ono di anya ni yi at the constituency elusu ye. I say ni nyina Bawumia nti ya lusu more seats. Then ono di then ya papa Kennedy Japan anya ni ye o the constituency a. The constituency ya the chair. I say ni nyina Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia. Because Bawumia bom na na wanya election bi a woko ba nya MPP na koi. Oh, so yes sir. Na obi kura sema woka kura na no meti asemi. Say ya papa abronye. Me kasa no eshi kakra. Enti Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia senko otia no senko pam no so unifi MPP mu na onye. Ba se woni se ne kasa no shi ana. No but by you president. Na kasa no oka no ano nye shi. I am not saying say ne nsema oka no ano eshi ana ano nye shi. Dia me pese yeti ase ne say presidential candidate bia ni ho a wo sa tumi ni wo MPP ku ni. We are presidential candidate and you want to restore discipline in the party. The national leadership headed by the national chairman. Okay. And to say yeah Brian Champion Canadian whatever ufi say ubia from party mra yeah what disciplinary rule the fashion. It is because Kennedy and Bawumia the dia ni munti. No
no see so where you na ya ne tag ni bi o ensema ye de bo ni bi ni but obi ani sa ahoden no apart from the national leadership nti party ni won hihye ti se na kwete ne tiram ka say ye tayo say ye de obi ko bibia ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia because ono ne ne di anim na no election pass e sare ni papa na ni ye okay 2012 ye pay lawyers party mpanyimfo asesa nkrata akogina Supreme Court no seba na mpanyimfo we mu nyina o but Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na sacrifice ye akogina Supreme Court ya sabe ndi ehun so a hero sabe ndi ehun so a hero okay but enne so what beti anim ni adim in fact only 41.7% ya baba kufo nya 39 cry dey no ko 2000 na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nya 41.7 I saw on the empam so yes sir if I only and panyimfo ane person yam o makwanya yi ye de ye omumu bia nya omode okay omumu bia ye de ye o ma anya omode Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wi ye na dwumako ba o kina no oba na wa nwene na wo say ba biem na ka say no yan pamwa anya omode ti adan na democrat in ka say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia hoho ni wa PP constitution say what na party mu mfie num with good standing na otimi contest position bia o party nim na obi a waba party even say Obama 2008 kura how many years ni but na bi kura timi ka so we hoho timi say ntinam ka say me de me who say ebi mo say ye tan o say ye yawo because papa ne nye boni bia is ye de ne sinchen na ekofa new candidate de ne ba ana akwanya owo so obeji tumi ame 2028 no panyimfo e ka obi ani ho owo sa akwanya no e say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia because that has been our trend in Ghana politics but Ghana your politics mu both and this any MPP a sa na election akoye Dr. dey say ye nim sema ya ka fa ne ho dada wo na dey all by why neighbor me say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia dey no call na no ye be kan ya ka o na nipa foforo a ye de ne beba so because I say onko election office obi ado ya do poster no board down ho a na obi say the odun so ne dan chi anya ne de no odo be kire wase okay ti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de anya nka so e kraboni wa uro Christopher dem to e kafiri 2028 no nipa de be kasa asem na ya be refer to NDC fo a ye nkramofo mpanyimfo a awura sonda mu na no all right enti me nya sure say no special campaign message biem ana meboa hweninim dia o de ba foforo sa domestic gold exchange program e o ba foforo say na this way na tem ba na nya no say eno na na NDC for rely on okay oyo bia ninim dia no se Ghana ye mix ya hwera dia enti nya MPP fo ye de nipa foforo be ba na ya ma doctor akotran che no de ninim dia transe okay enti 2028 yen ekoto aba ma no ade tia 31st na ye wi a ye de na kodi to me 2028 okay me da say ebusuan for God and country dwumadie so ne e was Sompa 106.1 FM Tony Blair na ye no e wo fie wono e kasa edema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia watena se ye nyina ye tie nsama o kan wo so a wo fie a wo tie ye no minim se wo so wo ensem bebra wo be pese wo be ka mepemo ye be bie phone lines na tumu na wo so wetimi afre na wo de wadwen kire no so etumi ede aba Tony mami musa o ye bebu no asembe na ususu se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ka e wo ne campaign mu ya wo pese ka mabu no ye wo MPP amanyoko no mu ya me adom amemenda ye nkoto aba no emfa ema no a edem fa sode ebe boa yen dachi the welfare program so dey ba welfare program yes. eno na ebe abaye den eno na ebe boa ma party for no yetumi identify obia ne ne talent ni the opeso ye okay enyo obia na peso ko kirade o enyo obia na peso ye na sini enyo obia na pe police ne fire akọ ebi akosunya treye to a hairdresser be a carpenter ni ebi nso ye shoemaker ni sanso na be a teacher ni it was in a welfare program or dey ba no
Obema party for na kasa na ewo from no coordinators ni mom na ada no na once because say owo bia data wo ho da nti no ye be hihye your pet teacher adwuma your pet tailor your pet hairdresser whatever say the opportunities ebeba no obecha na so bia so okay ye to so biem sa appointment 10 or so the bebro bia o consulency in fact sa de no e bia na me directly me nya bi e bia na wo directly wo nya bi but once I work consulency ni no obia betime nya so mfa so de ne bi sa na me de yewura matino de me nsa ko sa ye mfanto ho no se ye won ko ka ne ho wo Techiman South nka sa ne yewura matin ye nko no so eso we so ne nan na we aso ne konwa ka ba boa ma party no akọ n'anim na asia ya akọ no ye to so biem aye doctor ne nimdie soronko awo de ma o man no okay we live in a digital world though. Nancy Mouse and DC for us were journey from economy, digitization. Tian Bisano say, I had two different things and the same thing. Because you need to be a friend economy, you need to be a friend of digitization. The digitization is part of the economy. That is how Sahana we as an echo. And the countries are horror bimono because of digitization. Namo bukroni nyunim ten. Tu nyo bi a wosa ntua hunu no wosa nimdie no a obetumi amaye man no atumpo anyunim tem. Na ene amaya foforo a yekom ho kwaje mboa no. Ya anya pekura ya ben omo a sa nipa ne ntoto na se. Who doctor say owosua hunu sonko a se nyame ya adom na yadini die ko yanim na Ghana for gine tumto abama na oman ne besesa nti atin say niema we niema me gina so na mesre party for ne say nyina no be gina so ne de ato abama doctor de chia okay ebisua mame fast da no ma 21st clinic se abribia wo mo eso ya sene eba no sciatica yade de a maka cho se wotene fie na se ebubu gu form na wuntumi nante a ene etoje wa bomode anse oto asentin no etwetwon ojo ba bi enye yi otu na ye enye yi a ye sciatica ni bi na wenya no entututu America na 21st clinic one mo aya sabia ho no mo ene doctor no obesa o yade na wotu ase mese ye no yankwa ankosua efiri soro ene baye enti yetimi ye ho adwuma pa ye wo 15 branches across the country 21st clinic no ye wo Techiman Kranza Accra Kumasi chase ya to apeti wo memu afana bebia enti se wutie me na opese wo ne doctor edi nkomo a efa wo yade no ho a bomode anaje number no enye sciatica nko anso ne yesa yade bia ya ewodi na yese to asema na yeye say stroke diabetes asthma ulcer koko hepatitis just say yade bia de 21st ye ho adwuma papa yesa etu ase enti for doctor e was 0540311311 0540311311 now only 21st clinic mo ye entimi endi enkomo na niama entimi enkoso ye na make also for God and country dwumedie e na ugusu ya wutie e wo Sompa 106.1 FM na ye ne Dr. Large Mahmoud Baumia ne campaign team member ena ewofia Tony Blair ena yene do ewofia yedi nkomo de afa doctor ho ne ewo se si ahenefo do ehweso na nyame ya domo amemende wo mo etimi de akwa akoto abano de amano se wonim se memende ya na MPP wo mo prime minister no ba abekoso na ewo se yedi nkomo na wonso a wuti fi asebio abefo tenten videos wontimi nkone ade no na wonso wo niam ekoso enunti ena ene yene Dr. Large Mahmoud Baumia the campaign team member edi nkomo ewo efi ha say Tony yentwaso na
me carry for say about 5:15 na maybe a phone lines no atomu na watumi afre e de wadwenche enso e de aba obetimi e de wadwenche no so amane ye e wo Facebook no so ma membo number no na short wo no mo na ebia emra no so na ye be phone lines na wo so etimi afre 0597994994 0597994994 na 0509438461 0509438461 numbers de bia de djuma e wo fia no nti obetimi atro ato ho no mo emrepemo ye be phone lines na wo so etimi afre na wo de wadwenche e de aba ye to so Tony yeah Dr. Laji Mahmood Bawumia ebia me maame otifie on hye na nim no watene din oye hwan ya Dr. Yobia yan papa kufuo beye mampanyi omana kwenya mane beye deputy Bank of Ghana governor. Okay. Tino ya adwuma Bank of Ghana. Ska krabia. So ye beka ya ya ready nomination sabre no. Na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia di makoten pa. Okay. Ti o ka ho bi ye. Because of that no we no na cedi $2 be $1 so obeka ya. I think say in 2007 or so. But we no mampanyi a otwa mu na no ya papa na nado dan kwa kufuado ehu ni modern money sene ni India sronko sitie ano ka say o meka no ho na mo ko 2008 election to uni sene running mate na 2008 ya ko akansie party na ni nkonim enunti Dr. Alhaji Mahmood Bawumia be jobless unemployed Mahmood Bawumia. Okay. And onya opportunity ewe akoya consultant with World Bank and IMF aye adwuma pen o and na do dan kwa kufu ado sign friend and say on sign mara ni amko 2012 and o say jai biem if I may lay this background man nipa hu ba bia doctor free ni ba bia wadru sanza me ameti hai me sure say me ma me betumi for say me njai deputy Bank of Ghana governor emra meto chacha in fact election there enti you know be na chacha no election there say tefra wi ase meto chacha election there ananya ebutu nti sabre na ebutu ye no koya unemployed o I'm deputy Bank of Ghana governor ano say court 2012 brano akonya adwuma World Bank ni IMF ye adwuma aside jai biem sign by 2012 the coalition yansi nim kunim biem in fact upon party lawyers are warning and they me who say Dr. Alhaji Mahmood Bawumia jina Supreme Court try no na me ra home say papa yi I don't hear 13 inside because you say his economics and figures yeah the court on the can ko bun contain ka figures abom so he's the best person to my lady okay who say o wonim dia soro nko e ba ne kontamuo and you don't call and because of that in as party electoral reforms and who will be brave because you didn't get Yaa Kaakyire and say elections are won at the polling stations to first year who will be brave free quarter your call in na boy timber won 2016 election to win a 2016 election you know obey vice president Eddie Maumairi. Okay. Now obey vice president, you know. In fact, Ghana constitution any rule for a vice president. Unless so be to me, I catch let me say, bar fourth republic, there was specific rule for a vice president. Because you need any more how bad the years here president say konasia sorry, kwa for kokati sword, ko commission. Nya Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na ba fourth republic why the first vice president you but then he's the famous vice president Ghana nya because we prove a point am here who say no then I heard that say me kwa ye me kwa ifro me kwa na ase asore no no and vice president no ubetimi aye adwuma soro nko asensa yeah to obekire yen say no Sabrenum na mampanyikufo a started NIA for ama ya create offices ayeye Ghana card in fact na ye ntumi nye but obekachi am say me office in tinne or mine one unique identity because of Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na ye wo ye nua ma no ye maame mo ye papa no dudu na wo nkron ketuo mu a in fact say
kwafom na wokana wa duro nuru ho no wawu bi kura yam fa free ho ma kro kasim ko hospital no wawu but odenim die ma ye be introduce drone system bi a enne ya supply 17 million vaccine. What it means say Ghana saved 17 million lives because of Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Enti nim die soronko ade be boa o man we no ma ye hu say no papa no woni die soronko. Tina be di kan say he's not the first vice president of your party. What Gina say opese oyo candidate ma yo. Ya papa Aliu Mama no yo man Kufuor the vice president e ko bi da. Okay. But when you have this kind of support, in fact, you're 2 about the year crowd, you 134 or so votes. When you have this kind of support, but Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, who dear, na ho fama, send a home brasicity. In fact, or some horo me inside what Ghana Ninano, Papa wa need dear Soronko de Maomo, say yen chromosome, say a Christosome, say abosomosome, Papa wa need dear Soronko, send your constitution naka. And until I hear who say that be a brass say a money di party name. Okay. No be your man penny. It is all who say party from penny for the do na to di Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chia and you. And they were conducting a home. Then the nim dear son kwa wa yi dia che over the years. And no na man ne down suma. Jesus said no, he's the best person to lead the party. Enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia obisa senye otia ana obi a wonim no pese ohu ni pakora wo ya na picture metimi atwa kire one de maka kire wi. Okay, nti ede na man dance nipa 5 a pomo standing ede na ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia e dance kra ewum ya probi obedi e party no akodi tumi amai ti aba ne tumi musu ehunu a obi si omunyina. Oh yes, because game aye win. Dear you woman says here, why you vice president for 8 years? Why you running mate for 3 times? Tiaba the Suya Huna or Musini Pan na Kanina. Odi are not too chanya. Wa prove beyond reasonable doubt to say the Aquanian manner will be to me Juma. Some say, why ye be a Mayahu Brano vice president. And T Nipa Ohono, Homunina no. Obia woni bibi soronko betumi aye obia sefata. But you see president Dino as I say wa siesie ohun ye o. Okay. As I say wo ye obia ye de akwanya ne mawa Ghana fo nyina beji watum ye de tumi ya che on say kodi mampani ko ye to ya ba wie 31st adechia Saturday ani enwie yo. Yeah, the crowd they say 211,000, close to 212,000 yekoto. By yekoto mo di ama 18 million delegates ebe to aba. Meboa. In fact, yeah, they won 35 million Ghanaians in yina. Enti enye say yekoto aba ko yi obia. Sompa FM. Na mibo nipa 9 na omaka no omo de omo nsem fata na maka chiro so bia woni nim de ne nisu ehunu dada but game na yo mu no se eba mu experience ni mu abakwase mu nim dia doctor was him nyina because he has been the vice president for 8 years and a running mate for 3 terms. So one way or the other and testing will be out. Okay. Yeah, what the MP you may be good in parliament. What the agric minister you may be good in agric sector. What the education minister, you may be good when it comes to education. But Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, you are testing all these levels because he has been the vice president of this republic. Okay. Nti abali sunya huna ohun nim de ese omia omo nan aka nyina. Nti na enye afei na ye be fa obi na yakwa akotra na hwese no 2028 e be fa na emfa. Because edika try obi na no. And Ghana bakwasem kire se o try nipa no na amfa o sa de ne ba bie mu a Ghana fo gi ni tumtono. Because the neighbor for no and semi be or cry a cat on a show. A bema with Tima your debebre because I know Ghana for some normal can never be at the power. Yes, a maburu pa Juma ye munya Juma. Until Juma back on your befa Juma for me and sat.
nti obi a otifi opa adwuma ye bia ne timbe ne de na meboa yɛsɛ Ghana for my ba bebie bank bi dia mpaje ofiri baby constituency Dunkwa no fin Central Region nti ye be si dan wo Dunkwa ofin dia ye bank ama ma be ye mu adwuma ti Dunkwa ofin fo nya adwuma ye be ye omo de in fact papa ne maame fo omo ma wie school mu ne adwuma kra be omo de pa o because ye si bank wo Dunkwa ofin ye woman development bank Dunkwa ofin fo maame fo ne papa fo omo ma wie school mu ne adwuma be nya bia ye. Okay. Yes, you be bia adwuma fa nipa miensa gum ba akokwa no pa ba akwa kwa wi ba akwa anajo se bi oni adwuma ne aka se mo kire nya ode tina nsam na de tie to nipa sum ba ye be duru akire yi minim se Dunkwa ofe yo bangi bi wo ho a eye mma nkwa na emu adwuma de a mi na ofuro nti na beka ana yo adwuma bi wo Ghana ha bi kwa no pa bi kwa wi bi kwa anajo andi si for de ba se wo na beka but what you say yes ya kufuado ni na busua na ehwe turumu so enu nti na ompese obesan nti se LGBT anti ya pese ye turumu ye nte ho asem bia kura de a na ye se pam akufuado ni na MPP amanyo ko free so minim se na ye ba yi se ye jan hudin bo ana ye sankrata bi e kire se ya bran wo kurum ha tin se no na ededodo this year can some was me all this and I see 8 years cycle so after na party ko Ghana ni bi wo ha and the only man say matwam fie wo twa wi nti corner from da nti niama e ma ye lusu na ano no na ye nioma bebre bi mu ye nsem am kato Ghana fo tima ye ende bebre ana me nua se ka kire so ye kokokua ni na aban otiso ato koko 3,100 na so isisifo oba no be mo 6,000 mi no ya MPP ni kura nkoto abama ni isi na wow dia kan kura obi ana so usiu na wadu lentil akasa obeto nua aguso no waboso unya 6,000 ahoro miensa ana na bi etinto nua aboso a we ya MPP ni kura nkoto abama ni isi ba na ba 3,100 no de fa fa na Ghana na so 3,600 na chikura bi aton koko no bosumi mienu onya iska etin sam no na no na dedodo. Okay. I don't know ma yan lusu election na no. Ana there were communication gaps. In fact, party ni adwuma pa o. But because of apathy so I mean to me and kan ensem ni nyina. And to also affect yen as party. But when you no ti southside the candidate ni kofofra. Ghana for ba be who say that be saya yam fonso. Ya ma yasum ye dedodo nsema e kan fa ne ho na nyina na e nokore enu nti na consistency in sa game ayomi no ya ehuhia no yam for kandini bia anko de di kama ni nkunim no konsem no ye ka fa ne ho na e de bebre ana se de be ka fa ne ho no e ma ne ho be ye tan ne ho ya bufu a opeo umpeo e be affect no. But you say the Kobe na Ghana for be who no kura. But we say 2028 say the Dr. Alhaji Mahmoud Bomi eko. Na koko kriani ono no ya money 6,000. Na koko na oton e kura ye nya sika ma no. LBGBTQWZ na sifu. Say President Mama ensign ye. Na da so te sese ni eti. Na say ye mi e bang wo Dunkwa ofin ama unua mo ma wodun coffee nya bi nya ya se o side be shebo a kire Ghana fo ase be ho mienu anu ti na tambia the candidate ne ba de di kan ya onni nkonim because 8 years ne so ne de foforo ba se bi o de ya se de ya free ni ma ne me nipa no wona oti aban mu ana opa adwuma ye ana opportunity bi wa aban mu na ka kire me se me mfa ma beto aba ma me san ba bie mu amede amawa nipa dodo se ne bedi wetum mi ho nim se ye nu nyina na sha ase ne ni waduru mfi nwotwe okay what you say but the eba foforo ne beto aka say we mu ye nipa bonefo ope abcd class wanya ama me de fa me bra na me ba me de be ma wo nti e be ma kandini foforo na ade ne ba no oba bebre because of eniema ba ko mienu bi a ankoye ana benefit bi obi mu pa o mun sanka but se ono no bedi na say you say no ne de ne ya keonet style ni bia o sane o kandini ni ba ye hu no ne toto ni ye ani ntini ase say repeat Dr. Alhaji Mahmoud Bemia e be ma ne woni na ye fu na o de kandini foforo e ba ono so no nim aferi e da ni foforo afọ no so hu o ti ono so ye nia no wie no na no so akọ e bibia ho nti this is not the time
ye be so candidate foforo ahwe ye de na ko na no na Dr. Kura me yati asesa aka 9 pe meboa o se aka de aka 9 pe 9 aka 9 pe 9 day no we no why man pe sa and I say you hear 50 plus 1 okay and it's your 41.9 and I meboa president mama say ba biem dia ka be ka so 56 but no ma biem okay ti ani si ni na omo de ba foforo no wo 0 afi na obe sha ase okay nti 26 ya yeti we mantem bena we said Dr. Alhaji Mahmood Bawumia meme nda batu e obefa the last primaries I think so won 14 out of 16 regions okay I think it's a central region voter region in Kwano Lusu here and I'm hoping say a better repeat Saturday election year queen same regions na same regions bibia en ho eh na won pese bibia abeka ho and I hold him no but two regions na aka no e bibeka ho a eye but enye likely say bibeka ho person enso ya ye research okay game a ye wumi in fact one thing I want me new from your research I who here pa and you know yanso ya ye background checks okay ya research tin ye wo GDS out of the 16 regions and Dr. Betumi awo any 14 out of the 16 and oba won convince me okay oba won bibia ni ho ebesesa because delegates no abetia say ensem aye kafa ne ho ni nyina ye tiny yaw ye tiny yaw papa ne me bone bia MPP ne coalition ye din kuku ti se ne da ye ko ne din kuku aye nsesa candidate no enya afi ne ye de yaw ne timing ti ebesesa candidate for the first time in fact ye sumbia ni Ghana ha ye de somnimu nipa be gina se opema mpanyina dia somnefo no nko ato abama no bedi mpanyin matedis fo nyina aka bom to abama matedis ni ani mpanyin okay okay fo nyina aka bom to abama ezi ni otumi ni mpanyin okay ti engina asonso ni candidate da okay so this is not the first time ye be ka so obi kosum A obi kosum B obi kosum D anasum E enti yengina so na yento abanti ana na yengina so ne ko yi candidate foforo no yengina so ni candidate da okay enti Ghana constitution ne kura no eje som ni nyina tum okay ni nyina ne wa hofama se ne wasiesie ho se ne obu nipa no de ani die soro nkoma nipa no yengina so de yi candidate wa de two media mai sa ne be na de chia bibia ne ho be sesa okay enti mame bia me phone lines no entum number no 0597 994 994 mame pick me first caller. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening. Me ba chodin baby afefi. Nanaya. Meja. Bibi. Ba cheyeti o. Good afternoon. Me mamu me wajuma. Emma. Tony so ajuma pa. Na adia me ti ase na ye. Fawuta. Koko. NDDTQ today. Okay. Program na no na ya na. Mama control the vision, getting mamu. Fanto when you win the FSA yaka. Okay. Until you can one year can no. Because the fund is one time who said, come on, move free upon Yasuno. So call Professor Messi and Pencil, they are tossing 1 million tons. One move free to no 540. Syndicated loan no, it's who did top 1 million. Now I want this indicated loan. Now they are top 540. Okay. And your question about percent. We are forming the NDC. And to say 8 years of the cost done by Batum Premier. Yes, fine, and 20. Okay, SPG teacher, one kind of say, nay, you would be for, and the Yeti Sika, grabbing and the Yeti Cock, and this almost Sika, and no one in the for, I didn't know what I'm winning, and on my day, and Richard, the last guy, no, I was saying, I don't know.
ama ne di ne sɛn na akɔfa do afa no kwanti akɔ ɛnam ɔmu na ɔmu de adibrɛ ni ɛtan ɛbɛto NDC ni jɔnma ama ni Ghana kɔsɔ ana. Okay. Nti KBBB adekyeɛ wɔn na ofin sɛ ɔbɛfa. ɛno soso no yɛn yɛ pɛ sɛ. ne di ne sɛ ɔmu nipa numu ne krampo ne ɔmu tuti ɔmu ɔmu ni krampo ɛra. Okay. mi obi a nkami tu bia. Okay. Okay. Medase emergency KBBB emergency. Hello, good evening. Fine man. Odi ni baby afre free eja. E fa to me kasa fi Techiman. Okay. Me be se me kasa mi before no say. Ba ka ba umia nko adia. Ene nko mo ntum na ba umia oni vision bia di magana. Odi en fan say woni na do betina ko dey Techiman pa ba yi. No mo dey. Ono ma boko so basa. Ne da na ide. Enti ni so mo pin ba so na ba. Omo pin ba fo na ka ba umia nko adia. Me kana di kura mi suro tere ba umia. Wallahi ba umia me ko betima hande Techiman. Okay. Ba umia dia omo tu ba bi na. Okay. Yeah, that's it. 0597994994 0597994994 0597994994 and now 0509 438-461 0509-438-461. I think the vote no mumbe juma. Oh, okay. Hello, good evening. Good evening. Macho didn't baby afrefi. Oh, because you're free bonsu. Okay, free bonsu. Okay, Macho yetio. Your friend Asamoah. Ah, me bacho ura na oya dipini na okasa no wakasa too much. Kasa tintini bia no eyawi. Obi obakasa tintini bia na oyewufo. Okay. And na le person chese. Bo miadie ense so baso. Okay. Wo mpra woni jo mama ekradie no. Inna yikiem. Awo didi jo mama tem. Pra jo mama nyae no no ofanso. Nipa wo ya wo kan bi woni nya woni mpra. So be di ade amana yi. Into Asamoah nti ofi se wan na adechia ya de mano a ebefa. Kennedy Japan. Okay. Yes. I didn't see the mano. Yeah, one pan. One na for my phone. But it's a ready to people, one pan. We yet, yeah, over for a farmer. And you can do send me one more of the man who needs gas to crack. And he open body a band, the better to up one one more bra. No, I didn't press F1. What the abandon with the Canadian? No, one mamma, my. Okay. Okay, yeah, that's it. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening, Pacho. Didn't baby afrefi. Okay, yes, you. Pacho, Nina Pitina, oh no, Sireno. Make my car, make my car, man. I will not me ya. Baumia to come and Mr. Baumia to come only a million. Won't now studio more and catch a Baumia in trouble man. That's it. Baumia soon. This is your mobile on the campaign Benomore. Omini commission the Admire didn't stress and before some more percent. 18 I say, not a dog 18 you come in. Or let's say yes, I into Moko from Margin. And see, no more penny papa with the kind of Baumia. Walai. Until depend on one now, is a amount to a banana. Let's see the end in the car. To my plan to my bamba. Canada. Nelson Canada Power, yes. Said that the Canada bit of the lesson. Okay. Okay. Yeah, that's it. Okay, 0597-994-994 0597-994-994 and 0509-438-461 0509-438-461. I think Senka Voda no mom na mo phrase so anka 0509-438-461 no 0509-438-461 matara mo phrase so I think say emra no kra kwa wo enti Tony about 5:30 pe ye be call unim aye aweho sembi e wo ari aye okay almost and this ni bia person to aba market
Papa ya ofre last one. Oche na smaka so ya ndisi ni pa. Ye bomba o mi ade me mfa ne mma. Okay. Na ya de bomba ya ba enye. Na my question is say opesa ndisi lusu and opesa ndisi we. Was opesa ndisi we ne dia. Ada na opesa do bi a we stronger ba and ndisi be lusu. Bacha yanko. Sɛ wopɛ sɛ andisi awene a adan na o wadwi mu no yɛ de candidate a wɔyɛ strong bobo ba ɛno na yɛ okay sɛ andisi ni ka asɛm wo kyerɛ wa because andisi ni bia pɛ sɛ de candidate mum ne ba bi wa on so no ya andisi ni pɛ sɛ o party ni tena kodwa so na sɛ true sɛ candidate is strong o pass yɛ de ne ba baby ti andisi ni a modern beba man this ya opposition other than this if we preach ya fa Kennedy mumumra ti andi sini ofre ya no ka say wo ya this ni pa ba ya de ba mi aba ompe enyeye asese ka bibi kire delegates a etie mi nyina nyina who say nya this ne we choose candidate am ya de chia so because omo feel say some of the candidates are weak candidates I do omo ba omo metimi adi omo so nkonim enu nti na omo hyehye actually the pie and funny mra. Now we will never fall for this trap. Yeah, yourself. I'm PP. You're ready for 2028. Nyan this in a better candidate. I am funny mra. So Dr. Alhaji Mabudu Bomia a weak candidate. Ya own team nim kunim 2028. Say near the end for pen on tomorrow saying. I had never ba. Near the neighbor we are saying o say Osara Namoto. The other na mumu fi say doctor or ye weaker on chimi eni musunkunim na mu preach say yam man for no mu ma na yam for obi oba obetimi adi nkunim mu mra say andis ni kan we kire wa ti delegates are ATM no ehu obi kra de afro say be say madidi ame owi na ka say me andis ni ba na andis ni ka we ya ti abusuafo ATM no in fact ya ready for 2020 nya agro na yekodi as party ya hania man DC for ye na Ghana sese ya si atoto ye nioma ye betuma di nkunim 2028 ti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye de na kona no ya so ansan ene ya hu de mu aduru ya hu de Ghana fo pe ya hu niema ye ya Ghana fo be tumi de ya nye ni ye no ese ya correct as party. But no candidate odi anim ko election na no mum na say change no. Okay. Yes sano na yansesa ye ne yan toto ye nioma ye as party a we will still come back to square one. Until any candidate no na say sesa no. Na mu say sesa ye ne nioma bia ye as party a ya nye ni ye obia will be constituency for will be region for will be national for will be individual police obia wo de ya nyeni ye abufu ahoro wo de ajame na mepewe me nsanka ni nyina ka ho me nkoto aba na me nye campaign asisi ade ni nyina to nchen ni ehu se wo power opportunities are wom no e sombo sense wo opposition. In fact, say Obia now pay microphone ya on sanka. Say ya dasu o hwa ka wo ni dasu. Ba na wo position. Uni ya di dasu so chira bi beba ama on sanka. We ntini ye nyina ya ni abro say no, we need to go back. Na de ya nye ni ye no. Ya ka ye hu bom ni esiesie na kwaji to me 2028. Okay. Na me ye ni abre. Na nya ndisi for the be candidate ama ya de chia. No. Say if omufi say ya papa Kennedy Japan or you be a onu ne betimi awani a ani andisi for fe no be yi omudi o cho betimi abefa no na omudi na gina in the take it of NDC how can the same thing chere bra na Alan wo ho say all the Alan badia ya beto Obama Alan ten ho the whole Ghana onya 32,000 Alan no ten ho no the whole Ghana onya 32,000 okay baby ndisi for ka chere yen say all the Alan badia beto Obama no Alan ya pe on etimi bia adwuma na Alan say okay ene ma free MPP mu menko a me mateme ho ti amisi for mu medi machini yankwe the whole Ghana to Alan ya 32,000 in fact Techiman Saudi ya 46,000 Techiman Saudi vote na don so send the Alan yane the whole Ghana 14,000 okay it is amisi ni wo mu kire on nipa
fane bra esa odwe hu mienu because man ka bi a kire na no ala me ko no bi ani na chi okay na ode wa no si ye bre no that is a etie me who say ebra so say ya papa Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ya sane boni chidom ni ade ne ko 2028 election na onu ni obi a tumi a ehia na de chia e no more than all the candidates I do omko omo epe so omo di ya party animi ti mesre pa na ye delegates no eni ye nyina adwena kobem krom na de chia Saturday ya to aba my papa Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ebusia yeda se Tony Blend no wono eye youth organizer regional youth coordinator for Baumia. Regional youth coordinator at the Baumia and South youth organizer. Ono na yete nenkano for God and country jumedi sunia ena ebreba makwai ama yedi esie Shaggy mi co-host and a producer yenina ne kabom systematic press e de ko Facebook no esumidi ene Obaapa nana Yaa na mame weche ejay Philemon ejay Philemon we every Shaggy Wonomo we every Shaggy Wonomo say ejay Philemon yen we so happy birthday and na wa woda de all can say radin shroud na onko so insha wo na we aseda stitches wo na we kofa bai e wo Techiman haya enti ejay Philemon radin shroud na onko so insha we every Shaggy Wonom na baibusia aha na ye de dwumade ni nyina ebesi nyame adomo a wochena ye besanso ehia emreko no a Sompa FM TV Yaa Kaakyire Sompa dia sasiso emenije Ajuma yesini ni Yaa Kaakyire enti usumo asumyo aduna ebe ma Yaa Kaakyire ewa sasiso ewiasimu basuna wansi dia fanyina masa wansum bisa usumye ma Kaakyire po eni je ti Sompa dia Yaa Kaakyire Sompa dia sasiso emenije Sompa FM Sompa TV market Edem nonum apem ahaya Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yamamu nyina jo ebranso se ede Sompa kasebo esommo kasebo yi efri Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Adamfopa radio e wo Paris France na takwa Sompa ye 101.1 FM takwa de Sompa eye 103.3 Techiman Sompa ye 106.1 Sunyana Sompa ye 98.9 Enkranza Sompa ye 90.7 Doma Sompa eye 101.1 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia radio wono eye Sompa FM live ye Facebook page ni ye Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube eye Sompa FM live ye website ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio womuso efa kaseboyi ena Doma FM ewo Doma Hinkro eye Doma FM 100.7 FM womuso asomo mapeti wo Doma Hinkro ene ne mpatamu nyina Leicester Ghana Limited omudi Yaa toothpaste ene ne brush abedwaso no onum mpemu hot bite kasebo ene wuti efri Sompa 106.5 FM Accra sanso ena onga mama nsano boafo eno na wudi aduane ma aduane ye de just hot kinky se wunya bia na chesa 3 Ghana se de sepe se bia eye omo tondo kono wo ye event bi wo ye party package nyina wo mo eye bia eye just hot kinky time heba misha eduro no wonu
wato na sɛ aduane enya wo da aduro papa wo hia ɛyɛ TIME ɛyɛ time heba mixture aduro no a ɛno nso honam ɛyɛ wo ya ne malaria no ebetu ase de ama wo midimafo heba center Dr. Tamo da so ton safro sebra na heba clinic papa agya na nanso pabne so a wo mo de ayeresa emu do ɛna de ma wo ye fra me die nyame yɛhyira no akosia ago abowaje wobetimi afrɛ me akosia nhyira ɛna numre me na me de sompa kase bo a ye frɛ no hot bite ɛsom wo numre bia efi adwada kosi efiada no onum pa mu 5:30 pm pepepe na ye de ɛsom wo nane ye nhwa asɛm a ɛda pa so a ye tena basa ɛne sre nyame adom a wobi anim sɛ memenda na kwantinti bia kopie kotia the New Patriotic Party amonyeko no kosimpiani akwakoto aba ayi nipa wobetu franka edi ama womo na franka tufuo akwantuo a womu tuo ne akwansi a ene akansi dodo odi asi woni so no ene ebehunu se hwan na akatua pa no ebe ne de atesa sompa na eno na mpanifo abo amane se ebra womu kosimpiani akwakoto yi wobi a ede ne ho atoso wobi a nso eche na dwene edi afa ho 8 January 31 ena mpanifo akukudam Dr.